UMDC ka Mauhati constituency uba Charles Marngar ula lecha ka office rekam ka MEPDCL menta ka singi ka nyotarik ujiliw ban pensngo halor ka jingsyam jing bakinong song shnong ka than siang ke kendu nabar balabun banai menta ke myo ekalan Bola kerpat iki bedai ban shim kia ya kini ke kam tam namar kini ke pinshitom ya ki kena school ki badona preng ke online class bat kumju ke bu jing ru ya ke PHC bagi sub center hakini ki than ban trai kam klem don lan. Mana kalian jong u director mana sih ulah bau shim kia iki kam unsa pensong sei CMD bat unsa ya keren no unsa khot no iki engineer ki jong ban baik no ini ke kam hage bade ba gajing tung ya kista bat kam tam ya gajing bom biang ke bordin bat so komen ru hne ba lai tu ngamti kalong le am kata ba dang kini men sisi ong ba lai dan gajing isang ba CMD ban baik ban thong no ya ki kaswal hage jaka ki bom dan kinotri dikata gade ka point ke ba lawan bani kendo ba si bat segawai Kabai dia bagi transformer di Belanda. Ipun bagi senang hakon si bom dan transformer. Habalai sya office idan di pending bill ibatang kaliat ki ong bah. Namar bagadan ke pending bill jo hingim a transformer. Idan ki senang gibada kisnan sistem kimyo transformer. Idan ko bagi senang mamorong ro madang sing. Ngalayo pensko ban kalian jo kay taru ong bangin simpiang ito nito. Ban pinbiang na kulay transformer hagi jaka ki bom dan show transformer. Dan si bon kijing ako konferensi pat ngalang ahi u kenika memorandum. Kenika memorandum kedai agak dei ber kijing bom biang ke boarding agak konferensi berapoi. Pat kidan ki benta ki ba ko konferensi ki bom dan boarding. Ya kenik si ti ke bang tho su belai. Mar hakini ki kindak si ngawan seki area usiang. Begini ki area usiang de jongi lai kendo ikinong song sno bat kli kijing ki Bat kawai ni kijing ke bakilai itu bilang bah mentala bon benai dan lain. Bat kalai kawan tu lain sa munta haga situ yo. Ke kini kijing ke ukrang nomor bah tam menta kedi ke por ke bah ki kena school berokoi. Ki hab manlai online classes ki joki. Kini kijing ke berkindu na kijing wan tu ni klam. Ke kawai kijing ke bah kindu bilang bah nomor ngidan ki PHC ngidan ki sub centers. Ini ro kadi ko igi jeng ladam dan biang ke boarding kumno untrikam kumno khai ki report bat kum ta kate tiga wai ka tabang kwa mungkin kenmau ngatrai tidak kenmau hamen sem senam hak arhu pratrik jong ubanai me jong senam arah jalan tho alawan bani kendo dang de wai director jong distribution barang jeng kendo bat u ngala submit ya ke memorandum ke jong hage bade bagus ke jeng duna palat kinong trai jong ke department Kejing duna jong inong tray ke bu iki jing Ngan pen ken mau biang matang si. Bagi area siang ke jongi. Udan way lineman bala ya akhlak ngadu kesnam arja sipo. Hadu mendakan ke department kampale ye. Udan tang way casual level. We happen ke war light who south li kisno. Mudun mapi. Kumno la pen biang. Ya ke kam ke jongo. Haba light who south li kisno. We happen ke war. Kani kita kecil dengan kuat beri tu detail yang fikir ni, nidan kawai ke substation ha salai. Haga jing sisa kat kum ke guideline si kelong ba ke substation kini mandat armut kista. Rekum bolong menta dan tang uai casual level. Tang uai casual level, kumno ukobari ki arfa telegisno. Bat nanta pada ke sonidan area, kepada apa sahut telegisno. Angin kita tangguh belanja, nang tak leper batum siang area adu live sau teli kisnong ke bulongin kimene, bat kabasusi ke Maurong Road area dan staff adu utah. Ini kejeng ke kau, kabar kinong song senong ki kendo lengba kenega kejeng bombiang jong kan komtrekam jong kenega ini sial kejeng. Bun ba kilong yeng kisaat. Lasis nam kim don lagi. Kumnakin siwi ke bel bisoki. Jelara kim siwi ke bel bisoki. Ke MECL kawan ban no ikalat bisoki. Itu connection bisoki. Jangan lak kerana ke bahasa yang ni.
ba menga ngandon bat pai ba ngandon bat pai ba ade ban yelom ye kinong yelam snong yelam thau ni ha belum ijaka hi bom dio like de ki bun bun tho banai lane de kisnam nginam sha ki ban ot ye kalai ngaru andan bani support lang lada kani ke department kamle ban kampale ye don tang wei casual level we happen ko bar light who south li kisno mudur mapi kumno la ban penbiang ya ka kam ko jago haba light who south li kisno we happen ko ba kani ke de jing ye den kwa ban ye thu detail ye phi kini ni ni don ko wei ka substation ha salai aga jing si sha ka kum ka guideline si kalong ba ka substation ki di mandat armut kista rekum bolong menta don tang wei casual level tang wei casual level kumno un ko bari ki arka telegisno bat nang ta de ka sonidan area ka badal apu sau telegisno hangi don tang wei blanya nang ta leper bat siang area adu live sau telegisno ko bolong ki mene bat ka basusi ka maurong road area don staff adu ta ini ke jeng ek ko khau ka ba kum kinong song snong ki kendo lengba kenega kejing bombiang jong kan komtre kam jong kenega ini si al kedong bun ma kilong yeng ki saat la sisnam kim don lak kumno kin siwi ke bel ki telara kim siwi ke bel ki ke MECL kan ban patna ikalak ki itu connection ke jong yang lak kerna ke basayang ni ba menga ngandon bat pai ba ngandon bat pai ba ade ban yelom ye kinong yelam snong yelam thau ni ha belum ijaka hi bom dio like de ki bun bun tho banai lane de kisnam nginam sha ki ban ot ye kalai ngaru andan bani support lang lada kani ke department kamle